हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आम बाहरीचु गाँव को जीवाई। ये आम जाऊँ यहाँ हूँ पलाशुणी ओवरब्रिज एंड यहाँ हूँ अंडरग्राउंड टा पलाशुणी तो तापर आम जीवु बस स्टैंड को तापर बस रे आम गाँव को जीवु। फाइनाली आम बस स्टैंड पाखापाखि जाइए आपण मैंने देखिपे एंड तापर आम ये गलु तो जिनपतर नहीं कि तले ठेज मु बस में अपेक्षा कर खरारे। फाइनाली आम फेवरेट बस बासंती दुर्गा मिल जाए बस 4 घंटा शोवा पर मुझे कैमेरा टे मुँह देखा एंड केमती देखा निजर फेस को देखुली तो पूरा टायर्ड ऑफ कारण बस रे गले मोर प्रबल बांती हुए तो मुझे शोई पड़े से डर रे एबे उठिकी बाहरटा देखुची माँ को कहली माँ मोर टे वीडियो बन दियो सी मोर वीडियो बनाऊे एंड तापर ये बाहरटा ही देखुली बहुत बढ़िया माने यहाँ भी गोटे बस स्टैंडटा भद्रक आम आसी भद्रक पहुँचीचु तो यहाँ बस स्टैंडटा तो आप देखिपे मे भी से गणेश पूजा होती बोधे तो बहुत सुंदर डेकोरेशन करते बहुत बढ़िया लगुचे। तो यहाँ पूरा बहुत बड़ा बस स्टैंड ये किसी समय आम बसटा रही सारापर देन बाहर ये 3टा बस अलरेडी पाखापाखि रही जाए मतलब स्क्यारी लगुला कहीं पाखापाखि पूरा मात्र आंगुड़िए लेखाएं डिस्टेंस तो ओबियसली टी नर्वस लगे बट अंकल माने अच्छा ड्राइवर अंकल माने मैनेज करने बस भितर पूरा सामने थिले जगन्नाथ तांको दर्शन कर सारा परे पुणी मु वीडियो बनेवा कार्यक्रम स्टार्ट करदेली एंड बस भितर बसिक कौन करी से रोड रो ही वीडियो बनैबी। तापर आम पलैसलु तेल टांकी को तेल पकाइपाई बस रे तेल पड़ला एंड ये अंकल देखो तेल पकाउछंती बाहर करके। तापर ये हूँ आम गाँव किछिटा सीनेरी केते माने हरा भरा देखा बहुत सुंदर लगुच एंड तापरे यहाँ हूँ गोटे रेलवे ट्रैक तो यहाँ को आम क्रॉस करिकी तो सेपट को जीवु। मत एक्चुअली ठंडा है मो वीडियो भी बन पार नी एंड मोर वॉइसटा आप जापे कौ भाया शुभुची पूरा अलग टाइप शुभुची कौटी केत कौन शुभुची मुझे जापारे मत भी शुणिक मजा लगुच। तो ये आम क्रॉस कर सारी एंड तापर मुझे किछिटा वीडियो रखी जोटा कि बहुत सुंदर एते ग्रीनिश देखाउतला ना वा यहाँ सहर देखा मिलनी सबुआड़े खाली रोड खाली कंक्रीट बट गाँव यहाँ हूँ किसी दृश्य जोटा कि अधिक मनोहर एंड स्पेशल तो देखु एंड तापर फाइनाली आम आसिक पहुँचीचु आम गाँव रे। यहाँ हूँ कुचिया कोइली जोटा कि आम गाँव ना अजीब सा ना मु भी जानी ता मीनिंग कौन। तापर ये माँ हरिका आम ये जाऊँ एंड जाऊँ तापर यहाँ हूँ आम गाँव नदी नदी माने गोटे छोट नदी लंबी कुआड़े कुआड़े सियाड़े अर्जुनपुर समथिंग मुझे गाँव जगह जानी यहाँ छोट ब्रिजटा जावास करने एंड यहाँ हूँ लेफ्ट रु राइट पूरा माने नदीटा जाइए तो नदी ना पोखरी से जहाँ भी तापर ये दादा आसते आमको नापी मैंने बैग नापी आसते तापर यहाँ हूँ मैंने आम गाँव बण पूरा देखते केते सुंदर देखा मत सीरियसली भल लगे छुई दीटा खाऊन भी वीडियो बनईदेली बहुत क्यूट देखाऊले एंड यहाँ मोर पूरा माने जोटा कहते लेन पूरा गाँव जावाई भितर को तो पूरा एमती जाऊलु एंड बहुत ही बढ़िया लगुच यार मत के फील माने बेटर हो मुझे जानी कही पारिनी गले आपण भी जानीपर समस्ते समस्त गाँ को बहुत भल पाती आ बहुत मिस भी करती। तापर यू टिके आगू को गले आमर चंडी पड़े हाँ ये होती चंडी गड़चंडी माँ गड़चंडी आमर माने गाँव ठाकुराणी तो राणी सीए तांको दर्शन करिकी ही आम सब बाहर गाँव आउ गला बेले पुणी जिते गाँव को प्रवेश करूँ तो सेतेबेले तांको दर्शन करूँ तांकर आदेश रे ही माने गाँव बाहर एंड भितर को जीव। यहाँ हूँ आमर सेपटे जमी अच्छी तो मुझे देखईदेली एंड मुझे जाऊँगी माँ हरिका प्रणाम करके आगू गले मु तो वीडियो बनाऊँगी तो से गली प्रणाम करने माँ को तापर ये प्रणाम कली तापर प्रणाम कर सारिकी एबे गाँ अभिमुखे माने गाँटा अलरेडी आम स्टार्ट हो गलानी आउ आम
ଘରଟା ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୁରା ଗାଁକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମୋ ଗାଁଟା ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁଜିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ମୁର୍କି ମୁର୍କି ହସୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଗ୍ରୀନିସ୍ ଗ୍ରୀନିସ୍। ମାନେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍, ବଟ୍ ଗାଁରେ ନା ପୁରା ଅଜିବ୍ ସା ଫିଲ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗେ ପଡ଼େ, ତ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାଦାଙ୍କ ଘର। ତାପରେ ବିଛେଳି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଖୁଡ଼ି ଟିକେ କାମରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଉଥିଲେ, ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ବି ବନାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଲି ଖୁଡ଼ି ହାଏ କର ହାଏ, ତ ଏଇଠି ଖୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ହାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ଘର, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଟା। ସବୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ସବୁ ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗଛ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ପୋଷା ସୁନୁରୁ। ଇଏ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନୁରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟା, ବହୁତ ଶାନ୍ତଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଲଗେଜ୍ ନେଇକି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘର, ତାର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଛୁଆବାପାଙ୍କ ଘର। ତ ବଡ଼ବାପା ଛୁଆବାପା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜିବ୍ ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ନାଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମାନେ ଫଟୋ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ କାରଣ ଠାକୁର ବି ଏଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ତ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ମା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିଲେ ତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଁର ଘର ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଆଟମସ୍ଫିୟର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ତ କେମିତି କହିବି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ବାପା ବି ବୋଧେ ପଳେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କଲି। ବାବା ଟିକେ କାମରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ରାତିରେ ଆସିବେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୋ ମା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଚାଲିଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଖାଉ। ତ ତାପରେ ବଡ଼ବାପା ଛୁଆବାପାଙ୍କ ଘରେ ବି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଦେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ବସିଛି। ଦାଦା ହାରିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଅଲରେଡ଼ି ବସିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କଥା ଚାଲିଛି। ଖାଇବାଟା ସେପଟେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି। ତାପରେ ଏଇଠି ଚିନୁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ, ତାପରେ ସିଏ ଆଣିକି ଖାଇବା ଦେଲା। ତାପରେ ଭାତ ଆଣିକି ବାଢ଼ିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ତରକାରୀ ରଖିଲା। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଲାଣି, ସୁନୁରୁ ଆସିଲାଣି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଘରର ମେମ୍ବର। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ତାର। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଖୁଡ଼ି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ ଶାଗ ଦେଲେ, ବାଡ଼ି ଶାଗ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ପୁଷ୍ଟିକର ସେଇ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋତେ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମା ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇର ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ନହେଲେ ସେ ଖାଇପାରେନି, ମୁଁ ବି ଖାଇପାରେନି। ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର, ସେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଦାଦା ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ମା ତାର ଚକଟି ଦେଲେ, ଆସିବେ ଏବେ ମାଙ୍କର ମୋର ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ଚିନୁ ସବୁ ମିଶିକି ଏବେ ଖାଇବୁ ଆମେ। ଚିନୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କହୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆଇଟମ୍, ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଏତିକି ହେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଉ ଛୁଆ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ମା, ମୋତେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଖୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଉପରୁ ପୁରା। ତ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ତ ମିଶିକି ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ମିଶିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଏଇଠି ଘରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶିକି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ
ଗାଁକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଥିବେ, ପୁରା ଅଧିକ କୋଳାହଳ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଏବେ ସେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।